Hoş geldinizler Dağır Ucalı konsertine. Assalamu alaikum ağayın Kırgız bavurlar. Biz endi Kazak Kırgız bavurlas kalkmız. Alatoğdun ar жағында Kırgız, bir жағында biz Kazak. Teilgirden koylarımız kuralas, mallarımız uralas gelgen bavurlaş kalkmız. Alatoğlu Ак Kalpakты ağayınlarga Astana kalasından ülken salem. Assalamu alaikum Kırgız kardeşler. Nasılsınız? Bizanın Van avlusu da Kırgız kardeşler yaşıyor. Kırgız halkı mert halk, vatanperver halk. Avrupa'da Kırgız kızlarını, Kırgız oğullarını görüp çok aşık buldum. Bizanın ata yurtumuz da Kırgız'dır. Kırgız Türk dostluğu abadi olsun. Yaşasın Kırgızistan. Teşekkür ederim. Aleo men tuto. Women kun on Kırgız. Kırgız on visa no Kırgız. Kırgız moşni Kırgız. Hurra! Cumhuri Tacikistan, Cumhuri Kırgızistan dostu birodari. Muhterami Ali Cenab Prezident Sadı Nurghoca oğlu iyi dostu birodari Kamçıve Kıdırşa oğlu. Biz dostmuz, birodarmız. Kırgızistan Bapeş, Bapeş, Bapeş. Assalamu alaikum. Hurmatli tomoshabinlar, xush kelibsizlar. Hammalaringga Toshkent qalasidan hammalaringga ulkan salomlar bo'lsin. Yaşasın Kırgız bir tug'animiz. Biz O'zbek va Kırgız bir tug'an xalqmiz. Mozorimiz bir, bozorimiz bir, savdamiz bir, Xudo xalqmiz. Biz yaşasın Kırgıziston deb yashaymiz. Kırgıziston bu kelechagi buyuk davlat. Kırgıziston yaşasın Kırgız. Шановні народ, я звертаюся до вас глибне сердце. Не хочемо одного жить в мире. Война не нужна. Слава Украина, слава Средняя Азия, слава Кыргызстан. Спасибо вам за внимание. Woman sun shun zun. One sumo nisa sun sumo mo. Sasha hala. Sasha. Helm Leben en Kırgızın. Freswein Islem Erol Moskov. Kırgızın beş parmak çocuk en kımız. Helm Kırgızın I love you. Hello, woman, len Kyrgyzstan. No, losko memon son Kyrgyz, one Kyrgyz, one. No Kyrgyz, one on sin me, one tusu Kyrgyz visa, no Kyrgyz. Салам алейкум, Дон. Уважаемые кыргызы, братья, Дон. Привет, передаю, Дон. Чечная республика, Дон. Кыргызы, братья, мы мусульмане, мы тоже мусульмане, альхамдулилля, Дон. Кыргызы, братья, скачайте Гукбори, это традиция, это сила, Дон. Кыргызстан, Аллаха. Привет, передаю, чечная. Салам алейкум. Emil Alimovga qo'l chap qo'ysangizlar, biz konsertimizni boshlaymiz to'g'anlar. Эме бүгүн барыбыз чогулган бул себепкер биздин агайыбыз, устатыбыз, легендарлуу бешиликтин бирилиги бүгүнгү күнү 10 жылдан ашык ошо сахна жаатынан эс алып 10 жыл жылдын ичинде кайра эргүү чогултуп, кайра дем чогултуп, күч чогултуп бүгүнгү күнү кайра кыргыз сатирасына, кайра кыргыз маданиятына өзүнүн ордумду кошоюн, күлкү тартуулайын элиме, ичимдеги болгон нерселерди айтайын деп бир жакшы эргүү менен алдыңыздарга кайра дем алуу менен келди. Сиздер бир дүркүрөтүп кол чап койсоңуздар, анткени 10 жылдан бери сахнага чыкпай туруп биринчи жолу чыккан адам баары бир сүрдөйт. Сиздер бир дүркүрөтүп кол чап бериңиздер. Алдыңыздарга Талан Шоу куулар тобунун агайы, бешиликтин бирилиги Супер Кодол Парадес Talat Anarbayev.
бәрі шыға келем. Кішіне көніп алайыншы. Көніп алсаңыз, Кішіне қашан тұрмайын, бұл баяғы. Рахмат. Көніп алайын сахна. Көптен бері шыға електім білесіздер. Атайын шықпай қойдым. Мына досторым, башқа қудылар кішіне бұтына тұрып алсын деп. Анан? Қарап көрсем бұтына тұрған емес екен, қайра жардам берейін деп келіп отырамыз әмі. Шәкірттер 10 ұлыттың басшыларменен саламдашып өттеміз, сайыздың адамдары біліп қалсаңыздар керек. Біздегі кішінекей уағызда ұғып біліп қалдық. Жаңы төрелген уақытта көрдік десек болады. Ал уақытта ақ түс, қара түстегі телевизордан шығып құттықтачылы жалпы елі жұртымызды СССРді Брежнев Николаевич. Уважаемые дорогие друзья, я очень рад. Матросы и моряки, генералы и адмиралы, сержанты и старшины, с праздником, с Новым годом. Спасибо. Басшылар алмашы береді екен, елі жұртымыз аман болсын. Ошол уақыттан кейін, Брежневтен кейін, баяғы әрбір мемлекет өз-өзінше болып кетті. Ошо 6-шы классымда турап шыққан едім, 6-7 классымдачы Горбачев. Вот, ну что ж, очень много проблем очень много. Ну, я думаю сказать, но Кыргызстан, кыргызы очень гостеприимный народ. Огромный привет, спасибо большое. Дегенден кейін Россияның басшысы болды, кейін ешол сайыз тарқайын дегенде эксклюзив болсын дедім, Борис Николаевич Ельцин. Что вы меня? Я помочь Оскару Агаевичу, но только не едой, а водкой. Спасибо, кыргызы. Масалиев ауазды беріп қалдыңыздар қырғызға, мындай күйген Абсамат Масалиев. Ну, давайте кешіне бір туғандар ақылдашалы, чечишели. Қырғыздың келешегіне жаның кейтті, ашығын айтқандачы. Құм төрді елге қайтарып беріш керек. Қаяқтағы ол канадалық шылуындарға қарматпастан. Қырғыздың келешегі кең болш керек. Көк оқуғыла балдарым, рахмат барыңыздарға. Рахмат ағайын туғандар. Менің уағымда мұндай бір свет көбөшсө дағы екінші, үшінші сорттағы ұнды жесеңіздер дағы жылмайып жүретілеңіздер. Азыр болса тоқшылық болған сайын қавақ бүркөліп атат деп уғу атам, açık айтайын. Майрам болсын, жуайым айтқан жоқпын, елівісте майрам болсын, елівіс тоқ болсын, мен қырғыз елін сүйем, рахмат. Жаңыларынан да көрбейлі? Көрелі. Садырауын қалпағын оқшауын қалпағын шықтым. Ой, анты айтпай. Мен сізге дәрақ айтылып отырым, әке. Мұндай ба? Сен ақырана бола аласың ба? Боласың, айбай. Анда кеттік. Рахмат барыңыздарға. Стабилділік болса бары жақсы болады. Рахмат сіздерге. Телеохранитель. Не ол саға? Футбол ойнаш керек та, футбол. Шынойда энергиясы күшті адам болу ойнадым. Уқтабайыз біз. Қаяқтан айттым, екінші ойны ойымыз болды. Ақырана. Сақланы тоқтатқан матчығычы. Анан қарап көрсем 10 жылдай уақыт болып тұр. Адамның ішінде баяғы өнер деген болады екен да. Мұрынқыдай концерт қойсам, арекайда қойсам болады ле. Бірақ андай қой ойын деп анан бір тарих болсын деген
Максатта ушул теманын келиши деле оңой болгон жок. Бир күнү келип калды, анан ушул даярдан баштадым, элге бир жакшы позитив, элдин бир көңүлүн көтөрөйүн деген максат менен баштадык. Азыр көчөдө жүрсөң деле, автобуста жүрсөң, базарда жүрсөң, илгеркиде койсо ошондой точно айтып атасың деп күлгөн адамды көрбөй калдык да азырчы. Бардык эле подозрительный. Автобуста деле, базарда деле. Не, өзүң баштап атам. Не, деп урушуп кетип атат о. Соцсеттин пайдасы болуп атат да. Жараткан Аллах Таала кааласа жер бетинде 8 миллиард адамды бир күндө миллионер кылып коет. Биз ошого өзүбүз даярбызбы? Өзүбүз даяр эмеспиз. Бир күндө миллионер кылып коет жараткан Аллах Таала. Кадыр зат, кумдун санын билүүчү жараткан. Жараткандын каалоосу менен дарактан бир жалбырак жерге түшпөйт дейт. Ушунча жан жаныбарларга, адамга ырыскыны берип аткан, биз үчүн уйду, койду, жан жаныбарларды биз үчүн жараткан. Biz как будто акча үчүн жаралгандайбыз да. Өзүбүз кертеден кечке акча, интернеттен акча үйрөтөм, акча табышты дегенде мындай. Алла Таала бир күндө миллионер кылып коет, бирок өзүбүз даяр эмеспиз. Мен азыр тартынбай эле залга түшөм. Байке келсеңиз. Ассаламу алейкум. Алла Таала бир күндө кааласа миллионер кылып коет да. Бир жылы Садыр Нуркожоевич айтты, кимдин деди 20 миллион доллары менин 20 миллион долларга имуществом, имараттарым бар деди, барыңар каттагыла деди, мамлекетке каттаткыла деди. Эгерде сизге бир күндө 20 миллион доллар берсем, не кылмаксыз? Бир күндө 20 миллион? Берип койсом, не кылмаксыз? Билбейт экенмин, эмне кылмак? Даяр эмес, көрдүңбү? Билбейт мына. Аллах Таала берем деп атат, билбейм деп жүрөт. Нуркаңыз деле бир кеминде 2000 доллар болсо керек, а? Тазасынан экен, күчтүүсүнөн. Рахмат, отура бересиз. Келиңиз, байка, галстукты тагыпсыз, келиңиз мына жака. Сизге 20 миллион доллар берсем, не кылмаксыз? Алла Таала бир күндө бай кылып коет кааласа. Шу мен да билбей турам да, ойлонуп атам. Эми даяр эмескести алгангачы. Ошондой болуп атат. Жок, жараткан Алла Таала берем деп атат да, сиз өзүңүз даяр эмес болуп атасыз да. Жок, не кылмаксыз 20 миллион доллар берип калса? Тойдон баштамакмын. Той жылкы союшуңуз керек, а? Уча тартыш керек. Ошону кыласыздар, рахмат. Эми болот, айымдардан бир сурап коелучу. Эжеке, 20 миллион келсеңиз баягы. Бу эжекем экөөбүз кичине мында караганда окшош да кетет экенбиз. Карасаңыз да. Эжеке, ого, Норка шубаңыз былтыркы же быйылкыбы? Быйылкы, жаңы алыпсыз да, ачылып кетсин. Мына эмне монча, башкача бриллиант экен, а? 20 миллион доллар берсем, не кылат элеңиз? Алып туруп ойлонмокмун, пландаштырып. Алып алыппы? Жо, сиз биринчи пландаштырсаңыз берет да. Жаратканчы, бирок даяр эмессиз сиз дагычы. Жараткан Аллах Таала берем деп атат да. Биз өзүбүз даяр эмеспиз да. Өзүң аракет кылсаң, өзүңө таштап коет деген да. Ошон үчүн жаратканга жабышышыбыз керек, сурашыбыз керек. Мисалы үчүн мен алыска барбайм, Куудулдарга берип калса да, алыска барбайм, Абдылда Иманкуловго берип калса, мисалы үчүн Абдылда экен үйүнөн мындай бир чемодан 20 миллион доллар акчаны алып келсе, кантмек да, мынтмек да сразу. Телефон жанынан алып, сразу Токтогулдун акимине чалмак. Алло! Токтогул районунун акими угуп атабы? Улуу урматтуу Абдылда миллионер өзү чалып атады. Токтогулдун акими мындай, братишка. Тигич айтат да, Абдылда байке, эмне концерт коюп келесизби? Келсеңиз, арендаңызды арзандатып бекер деле кылып беребиз, элдин көңүлүн көтөрөбүз. Жо, сен мени ким деп ойлоп атасың? Мен концерт коюп сага жамбыл белеми.